Bidi mani wo top penso kekekora na wiye meko de kwaso ana ni ejina ho ye na wa hepia ai ye mosana oyibo mosana rampa my lady asante of mine no kwase na oma yama na ye fe edinka obia so nye ne de na nye fe ukrom he bu no cherish no eni di ukrom he na tem bi fa wo buo ni di esefata fa ma no fa ma ukrom he ne na ye fe ne wani nkopere obi die because asante oma ye omo di amana ya hwe nkranketo ana no yesisi o matofo mo sa ye titi wo mo hwenu ayi kwadwumi ya o motomo otu ozaji bo gade tinei once ye trankra subi a wo kurom sa bre nkra de boarding school enso we mu no nyeso o mo nko school o mbekwa aba be hia mamere no kwasem enti yesere obia anya ne de na nye fe nanka bibi ba na obi display mi kurom hin say kama doctor asem doctor onuso kama omunye na ese da no manso kakra na teta no nyame ya ntoma ese free ho na bibia ye kama na yesu enye mpuntuo emre kurunum tesa o ka obi die kura o mse unum hora ko wo sra wo de ese ye twe se wa ha ni be se wo si mami nkotu obi kompo wo su de ese wa ha enso minum se nkakra ko mbeti ase erija mfi bi ensuo no suma yanka bibi kakra kra mfa yiyo no Mr. Champon ma ya mna yefe ba panyina wo fi so mama me dance so mama no krepa na waka no kre obi wonu mo kra nkoko hu ye nka no hu ye nka wo meme ka wo fidie so wa che se wo doye enu tira santen so edo no ena no pa efri no nso wonu mo konyina na metie mu ne wo man hene dwumadi anamu die nsem anamu ka enya sam ketua na nema ye ekoso manhia so mama ade ba ko a mani gye ho sam ya santini nam sa ye kwabri ni no amani gye ho no ene se me ye kwabri ni chese ye nante ko bikurum enkwenti ase mimi frika nya ase nam sa ye ayete no kwa so ka ho na so mama ade ba ko ya mani gye sam ya santini se ye wo odo ye odo ye nya nhwanimu o me ye yimu ye kase ye ntie ni mu ma wo ye ntie ni mu ma wo ye kase ye dom so ye tie ni fe ena se dom so ye ma hu se ye dom sa na santete ne ye mpo sam so a ka ko ye so ma me ke kiri mo hwe wo kra bon ka che na wo ne wan ye mpe wa ne ye mpe ne ye dom so a ye be ya me hu se ye dom enu ntina ko ye ko hu ne hu ye na asante hine so banya ye wo na konwa no ho no wa show ni nyina hwe ade ba ko ya o mamu the whole world obia a play part hwe se bi semufu a ya o mo ba ye hwe anwrafo a o mo ba ye che se obia do odo ababebo odom na woni odo a wo do odo ebe ma obi ye hwe obia fe na ne mani age woni se so ma me ena mi bei bebie ni won mo ya se bi aduane ko esi ya ye ton obie dimna so anya adwuma sof mame me say bebie ni ho aya sabi na ye duro brama de sof mame ya fa kromo ya fa mfikire anya asam gitu o na wo mo siesie won man ka se ne be pie bebie na me de mani na me hwe sof mame wo ne hwan emre ya aduane ni kwa ho obie mie ni store e wo say din ena ye namu tina me kan say so bu kro mo hine say ne o kan na ye no kre wodi na sam tu we obi afa a obi adi dwuma eno tina ye se ne say wo hine bia na say ababa na so obi bia ya wo Ghana ha say no yenhia ne asante hine aye ene odo aye ode aba na ye so no ye mu ya hemfo na sabisab ye ni o mo dance papa na wo kodi ukro mo hina tem ho na bebu no na ye ma ambamre no enso so enye adwuma na ye ne sade a onyakopon obehyae dance malady ye kosu asante we mo amosi ni blaze ateto na ade me ni abo
Me a whole pressure. Malady Jamishra. Na yamu bi ne ofie ha na yeso ye hwechire ye hwechire na said ye watwamfoni a kire ye no amane ma ya konokwa maladi yemfa ni die ma de ni die se no na asante ankasa no omayira dabi crowra kasa wo maladi ne maame ne free mu no that time na adwuma me ye na ye officer wo Dr. Mensa enti ye kwa adwuma sabre no mo hyemra ma ye kwa adwuma na ye ne ma ye fa mu ansana ye nya kwan asan abafie no eno kire se oman no emra bi ye adwuma wo man no mu enti ye besre enchirima wona nya akwanya no ma so kam no mo ka de omo pe no sebe wo me krono ho sa wotete ban bi achi ena wudwo ena wototo ayampia na empanimfo atwotwo wura sebe omo kura mpo wo mu bibidie no so mu koduru manhia fie ho a enya samketoa edima lady asante donipa wora wo hwe stars wo Ghana enyina mo na rise free ya santima mu eni asofo ha na omo start evangelist akese malady nyina mo bedudo na start free se talent crowd na nyame ye wadom na asante so mu kumase so mu wadru akiri wa peja wie wora ye hwe omo migrate free akọ Accra omo hyase kakra even anyom krampo no se be hitia se kumase onyom hiti o kumase asante a wawie malady ye mu bi ene enipa hu e asante no correct enti ye besre enyimu bia ni o man no enipa baako na hifu chiriye no malady said o kan ye no sa no de yanyentum ene chiriye di ehim ye benchiniye o chiriye akese no ene no nko a ene ye adwuma IBJ enti say president betimi ahemra say ye na obi be pia bonten enso so pem so ka obi ayedin kwai ko na my lady when kwa de nya hunu hwio efri be 430 eno ni yesre wo mo so obi meye ne ho ageman yesi ye nkoda no nko a meye se wo be ko age wo man e magi wani so my lady no so ye de benya obi abro no bebrebe na ne dra kwa winsani a wabra wokobo ya fe no wobawu eno de ye de ya obi be ne ho ageman enti e besre oman no ye nyina ye nipa baako se me hoahoa me hene a menye ebone unso pa unso betimi ahoahoa wo hene na ye fe my lady nyankopon hira obi na abrampa my lady ya benyesi besi ngasi o die besi na nyesi no my lady asante ye oman se chinyeje bi enim dabi upo asante ye oman nti nipa bi a wo nam social media wo kasa basa no oh ye di nkomo oh my lady ye di nkomo na abesi ba bi ko fa ne sa obi be kasa o munti ne ye show ya nye social media sem my lady mate die ko hunu manhia ene ye ka ho se so ni pa cross yo krom de na nye fe mate bro de ma yam na ye fe mate bro my lady obi nti ne ye di nkomo mate ya my lady enura na mo manhia my lady na nya asem ketwa enura tam ye kokko piem na hwe dom Jason Abraham pomsi no fi se nempo no ka bi eso bet se amanfo suro no na nacha enura wo ai omo kan na my lady enura no opem so sorry se oba no ana hunu se edom ankasa e wo nanim na bisu wo nachi na my lady dom na hunu nyina no bebre obia wo eye hene wo ahemfo wo mu ohene na eba no de ne dom abeka ho eti ede na hunu se so obi no dwetekuduo no ono yo hene hunu si krokro mu nyina obia ye hene nyankwada dabi eti se me na me ye hene ameti ma no ofa ase abemponi bi sa pepepepe eti se atamo hwe akirefo no so ahemfo wom ho na me so mo ofa mo no eti akonya na sante hene di no obia watwa no ho ahia bia no eye wo hene eti doma na eba no on se hu si obi so ade bia haban gum eno e friend sabanka eno si eso a drobianka dem maganin duka drobianka dem yaran saran daiki
wallahi talai ye malady fie be ifo agege wa ko gina ko honom na ko gina ho eti malady se de ye ka no je se wodo no kure so e be dwo unya duru ho e be dwo unya duru ho e be dwo afa sabri ko je usunu titi anim o enu wo beti wa de na wo bo kura ya okura akoko wo beti ba si wo tutu ani so ba fa sabri ku je wasu su ma kwan no ai ene obo kura e ya akoko nyini anane hamba makuru kura no ya sante no malady se de na wusi ka no ye nyina ye nsua obia nya ne die yie na nyefe na wo ka na ahema hene malady ko hokɔhwɛ ne ma bi a waye wo kurom ho na na apew wo die ko sa wansa ye be peda na yakɔ ai pese da ko me kokɔ chia no ne ma waye wo kurom ho no e fe kwa eti kurom ho osi ho aye nsi ne fom ai osi ho aye nsi ne fom ma ne mema mpanifo nkokora obia ade ani de man ti so oba se ya edom edi na chi a wode ba no so ho eti ye be sa wode be na me me se edru we kro ti masante no kra betena se o so obetimi asa na ne wura fi no humpo eti ye ofi krom de ye aye ba ye malady se wo hwe ba bi edom free ba amanfo akuro so eba de ani die ani buo de masante hene eti se wo ye wo die ya sa na ani die ne ye de ma ye wura no sa na wo kromfo eso de be ma wo ne ko ba se de wo tu na jeje mu de malady untimi nya se sante die ma krom hi ni di na tem bone debi ye ne kama na obuo mra ho ne buo mra ho de bia me ka wale kura wale na abrampa se de utiti uku kira wo nanfofo no sana obi so obuo be ma wukuru so obu uku a onanfofo fere se o mbeka sa nanim kura so koton uku ma unu anu ma onso akwa yiye mu no ye be mra se sankonya nyina papi an sankonya menso no se obu no yiya malady omu kasa no kura no omu nsagu omu se malady on se enura sei ade bi si de ma mi hunu se asante nkabom no wo ho no abrante bia no kasa basa no be pie krom ho be pie manhia ya no pama no malady se ba bia ho kritifo no se utiwa na udidi achabo omo pamo no ba bia nka we no nka be ye ntokwa kra ezuwe de omo ka kire ne se omo mpe ontwam enko onso dia ani die etu kan no koy se ba bia nka omo be ye dede amade be si na emfa papa ma we ne kire kasa asante hene akato omo tirim se me je efre dom eti nya de obi ba mama pam no do bebe bi obebre ne ho ase bia wo ye media eti se wo ye santini a bu ohene oye isramni a bu ohene obi bia mu ne hene na enye yie malady asante ju tumu a wo ye bibie be ye yie malady hwe wo ye adwuma na che beto ba ye do asante eso mu malady chese obi wo hono mu a opese ofre okeke no ote me se na abrampa efe kwa nye se ni adaje a ke pon ye se sako wo de ontimi nkwana meko ye se sako se malady de ontimi nkozo wabre etimi meko akosi wana ba wo mianum ne awura num nyina banka se sabre ne ekoko jiro ko display ji wo mu a ji wo mu sika ji wo mu sika no wabetrase na de be siasi we your politicians awura no maba ka wo ko gina wa bagigya ba wi boto ayema na wona wo sen edi malady nyame hira ho so ba na asante gi utumu so de ani die ma asante nna be ma wo be koso apagya anti wo mpagya na wo mu hu ne no ebe sai kesi asini sei iso ba ye no de wo so wo ye de ma asante bia ugusu a wo ye malady enne me fese wo se onka se we frachi moda bete ne fem enti o pese o ba santime malady ne kwa so ano ya ji wa ya ji ma sante ejeze o so ba eye ukunu mi fragre kenzema na nkan sambo adu ayi boafo ni mi ko ya bo ama enya ne se o so tire nkan so ni mi ko fune asante aguna aya ikeje na wetima twi protest we fa no chikuro ma ti wo biri konfo wate etu ko aguna no se tu mi na baba aya yi so abaka tire so ena mre twa pese let us say only they say aguna konfo pani ei ke eni ayiru hu o konfo ye bi wo so no so akwan so wa ai ono no wa saman aguna saman ti malady nyame o nhira de okọ yo su ko hunu ye no wa chire benchire enso free kro be so benchire de nanim kra de aso sanwuna ni ene ka
Because from Ramem. Malady Debbie. O free asante mem he Any Germany, ni ma me nkola we kwunu. Menya kolu. Robo fafem. O free aye duase he check mfimfin ho. Nti ono so ye kuma se. Ena so ai chechewre. Mi krom ye ba miensa malady. Ufre. Titire ne abofo na me papa so krom ne ayinkro. Nti me kwan so a offenso de she. Offenso de she. Enti na wi afia kente wo ba ye so ye mfani ni agro. Na malady on se akonya wo bedi a sunsun bi dware wo. Papa yi ebedi akonya na ne nkomo bi che se ana mi wura mi ade de na me wo. Papa ne ka chen se bedi akonya na mo ani nko ebehwe wo. Papa ne ba ye be mfie mienu mu ni. Ewiase no sesante hini so obeshira wa o. Ya si akonya so pe no wasesa. Sesante hini so obeshira wa. Obi timi ensesa bibia. Papa yi ba na newu asa osa. Wo de asa to for mama lady. Efekwa. Ne se da be na ba ko sai. Afi na ohima ba. Ohima ba ya che o. Oba ko e no ka che. Na ya je fru nsem. O David mama lady. On say mama nchire mu nchire uyiye na tiase. On say oh Malady so say me si uno say mi uno una say mi uno una engrovu yi ka kire mi uno una wo mu na malady uni bibi de ho nyina ne se me ne mo fa mu hia e ka bibi wa konya na de himpo dampra no my rehene na dampra no ana na me ka se sa babia babia otu dampra no my rehene mi na me ka se malady malady wo sa konya ye ka ho asabi omu na ehwe akunya bia wo sante be ma ye asante hene omu die bi omu na hwe so na me ken ka chire to no pepa na die achi ase won ti bi da ka chitie me kam wate ne ma bi ase se ye wa hayi acha ene esa wa ube wale ba kwa ka ho malady eno no di se ye di akunya ni wie oh I bi jeja bi ye hwam se tu wie so na betu akofi malady me kofie ne asima mi ka bi je wudi akunya ni wie no ne mparifo betufo opa oh I be China medidi obi atem ye wa ye mfansi eti malady nya me yado na bi so awia eno no mpanifo no betra kokko ma di nkomo se oba wa nko nya wiro be ka kire fo o ngware so abusafo na ye ho wa kase mienu wa entem de di kan ye ba ode she ba Priscilla na im say omo ba media to Sompa so de obekuma se no amai se de wasa kapma na wanwam ni ti o mon transe ni ti o masem te oni to adwumadi so PS ate say ma pacho nyame adom so ya school mu boko pacho ani e de rade ase yo yenya ne nti ese ne mu bebekuma se na mba ba chia yen ti no makanhwa na ye hwe na wa be fa ye ani pacho ye ba se ye be chia o na afi so dwumadi da manim so ye de atudwama asantemai obia ate yo mu bedi dwumadi bi wo ho pacho ai dabe pacho nyame adom akwasiada oh fine prempe asem di ho yo kamu asem kakra kire okay inti pacho program no title that so altar of worship inti altar de yeni na nim say altar ya for chia na worship no so de yeni na nim say you sorry inti adano yeni na ye de ye sorry ye nkamfo ya seda ni na ekọ afọrebuchia ne so ewo prempe assembly hall inti enye menko a ye de anwumtofo bebre so aka ho me mama Joyce Blessing ebebe bi kwakujesi ebeba Sandia Sari beba Owari Junior Jojo ahen ena brother Same ena afi mia so meka ho inti yeni na ye ka bom na ya ye den na ekofa out of worship we buy Pacho, altar of worship my no 3 years. Okay. Pacho. Dwumadi a utadi. Pacho. Kumasi nkwa na ya we nana. Pacho there be me bi wotakwa, my bi won sawem, my bi wo kintampo so. Okay. Na free. Pacho. Eni nyame hira because nipa egu ade so nye mo friendship mu. Enti we de asanteman yesi bra na be hye urade animu nyam ye nye ohwe. Ye be sakra ye free health screening. Ewo dwumadi na se. Time near time. Free health screening never started 1. Inti ye be check you nipadua na check o sense so aka ho eno ye from an part 1. Na ya start dwumadi no 3 p.m. Okay, akowie time. Ye be we 9. Ana enumre 9. Okay. Pacho. Altar of worship ene nebusuafo ene dawo no.
wo asem bi apeso kana Pacho me da se wa ma me platform na mada maboafo so mo sponsor Jumedi no ase Pinaman Cosmetics, Jeffrey Praise Computers, Medima for Herbal Hospital 1996 restaurant and Ifia Styles and Dental Clinic and Ashanti Diagnostic Services. Na yambasa kwa yesaso brew invite only with TF4 ne pam phone na tie ba besa Pacho eno so ewa hanu sinti ubie ma bibia ewo enta fama na nai another plan ma were anye papa bi tie beba ni abeta we twate abaya erade nkoso anhira onye okese na ba bi ode ukọ no mfa nko ye da so ba Pacho resme das ebusia for me ba ode hye ba Priscilla ena obesra yen amefo no aye ready amomomra na ye ntwa nkomo boso omunya mai yo ni muni nyamenko why yo my bye me pa cho mumro oh ya twem so mama nansi ya twem pa cho tamas yo mama mo ho te say adu bebre me dog ewrade asiesie mu ahofe na ekum say ye no nyina ho abekro no cre anope ma me frɛ o say me say ontimi ma na mo beba nti na makwan hwe ana yehwe yo so of mama ani kwa da ho yetie mu awie ya ma besra yi awie de boko so ahun fe na jare wi me da se ye kosomo menhie wo da bia wo gina wo de ye de ye yi we de awie de unu ye wa hase ya na ye nyame mu anisa nyame ya do me da eda ye nim ya ye di na program na e ba so e wo Atonsu Praise Be Church Carols Conference e wo anopa no nkuna ewade ahoden ebe ye adwuma e wo ho ewade tumi ebe di enkunim se ye se da ye TV so a ye maame efe ejina mu bi e wo senka mama nkasa ne ye ba na so bibi nti no mama ba bi owo bi anyame enhira no ye maame patient Wilber Force baby Rama entry eda so bi ye bra pani kwaku jesi ba Frida Boatin ejina mu so maame Sarah any set a champon nyame ya doma eda memene da ewade ahoɔden ni ewade tumi be ye adwuma se wo ye oba ment na fie wo ye be man so abra bi ene mema bompaye ema wo mojire no mo that's yo na say so of mama dwumadie na ye mpaibo nko a empaibo any afutu okay yo mo start dwumadie na chese we ye mfie num afinhia na mo hye sa afin anti afie bia ya moye baja afie bia botai ne sen botai ne se ye be peja ema ewo omabra bofa biara mu na ema enkanhye ewo bibie na ema betimi atumpon ewo awrade mu ene efie ne ema nyina mu eno ane botai no baja okay ti we de enye se manko adwumadi emema nyina so betimi ede omo ho aba abaji enti we no ebe ewe nko ana afie bia mbe mo me afie bia ye esunu we na sunu de ye baaye no ayi ho no baja mama ye tie I program ne de baso said the prophetess edika kano na no kwasa ne se ne mema mpempaibo ye fo se manko ana enya nenso odo ema bebre mpaibo no mema so tai wo mochi Isaac bompaye ma na yire o enti ne se wo so do wo yire na wo do fo bi na wote wo na wo ye bema wo kwa awrade anim a wotie Isaac bompaye no ansa ne ba ntem enti se wo ye bema na wote ho a eye ma adwumadie de but wo yire nti wo mama bi nti wo ba bi nti wo dofo bi o ye ba ono so akoma so ade nti bra bi because ampaye we wo do ho gimu a you will never be the same the old day bano sebio nyankopon nsam ne wo o say ekwan bi wo ho etene wonani yenye ni so so awie ye no eyi wo ye woni ma nyina ho kwan so nyani nyina na be fata
na bɛboa yɛn ɛno nti nea wɔde ba no ebia na wo peska nyame de bɛma wo baby foforɔ ɛnkwane ade nti ne sɛ de wiase na yɛ ho no wo de ahwe nsi wani so no fa sɛ wo pɛ sɛ wonyine kyɛ na wo pɛ sɛ wotena se di wo brɛ so aba esi wani so sɛ bɛma na brɛ bi na wo ba wo nso nyame bɛboa wo ebi ɔde nneɛma foforɔ bi bɛka wo ho na wo bɛyɛ nhyira ti yɛto yɛn nsa frɛ obi a sɛ ɔmmra na dwumadie wei ɛnyɛ ne nko a ɛbɛtɔ akɔso a na Saturday die die ɛyɛ krabɛhwɛ nti obi a mfa ne ho nkyim wo fa ka na wo ba wonya si Atonsu station na wo du Monaco junction na wo si de onya ka che kan baby afri baby a fa Atonsu ka se wo free tech na eba se wo free kejetia wonya fa Atonsu ka si Monaco wonya si Monaco pe ashes around they will just usher you direct you to the place wonyira ye wo Presby Church na team medaso no is so powerful or say manifestation in God's glory. Not just a nyame ni monyam kese no ebededi through our worship, our praises and our main prayer points. Na niama bebre bekoso. Ye be cheche mama be cheche mama efi bebi obi aye chia no. Obe cheche sronko kasa de obi anim said de mama te. Enti so person ohu mama for the first time in your life, bra. One ne be twa picture, one ne be pompu nimpu. Afutu sembi wo a wonsa betimi aka na be yenhira. And you're not just saying yourself good to Mama Nancy time no. I'm the frase no. Time be. Mommy Pacha ya shasi 9 o'clock. Anopa sharp. Na idea na usi uniema kura wewe. Pacha na mommy ani gisem ni say Sompa Nkomo ebi hwe wo Accra ebi hwe wo Central region, Eastern region. Ya provide free bus and we move in and out omuntu ya hwe. Nyame nhyiram. Amen. There was a way and say numbers ya me did to joy picking in tem na free na register for our bus 0542 23 47 05 0542 23 47 05 and that's 0540 103 998 na chese wo so anya ka anim free wo kone wo bade we de ene ya ya adwuma no amna ifofofo mama mu ni bibia bi mama ne beka ho epacho ni nyina ne sebra na be yenhira yo bia so yese nyame nhira adwuma de ubobi amen yakopai onko so mama nyina ahoden na akomapa ne odo a nyame de ama wa de ye adwuma no koso akura wo mudiem o mentor ti akire hwe ai mama efi amano papa lady counselor efi amano ba ko pe Mama Nancy dia na odi je kwan dia me di eja etiefo na hwefo nyina kwan ne se emre ya ye wo mu yi ewie mu nheda enye sa no kore na ye erade abasa no ena ekura ye nkakra nti emfa wo mpai bo eni agro ogidi ni akodia baako ene empire ti abrani abro nyina no ma okoto dwanim emben wo ensene dia wode wano ebeka ede akye onipa yero ho bom paye enti me da ye ntwanhia e wa Atonsu Presby Church anopa nonkron na erade ani munyam ebe ye kese nyame so nhira obapa awon fa ne dem simi nyae kanda da vie gina mu de das abusuafo na chese sa na abesi ye nyina ye mfa odon kobo odom na ye nkobo mpae obi ka se be bom mpae de a on ha wo kra Bible says so na semi dam dem do achi ma ho ye den ebre wo mu 2025 ye bra ehu enso Daniel ka se ni enu ye nyankopon e hye ho den ti ka wo ho na kobo mpae na be hya mama edamase eja mkwai abusuafo na sese no ano na beye mfie emere kakra ne ye show bi ya mpa chofa to so a Linda Trase Blantie bi tenaye menya Blantie bi tenaye na ana menen one me fa yafunu na yafa yafunu ni wie no de na me wo ye no a me bo na mane no o se akra ne nya ne de one ne tena asese ne ko te kwa one ne tena menen na ntena bone menen ne tenaye empratwi mu ana wade empratwi mu
So I'm in it tonight. Pachan. 19. Now go school. Pachan. Away. Pacho me go school Accra girls. What's in your school? I now call a JHS. Nation. And no fine. I will Kroma ya. Krumaya. Pachan. No, we now call Accra girls. Pachan. I won't can. Pachan. Where we are stitches. Pachan. And Wama Bravo Crescent. I'm where we say. Someone could do. Hey, a dear pan, Yana. I don't know the cotton I own in the Chimpama me. Pacho mammy of him. Oh, mammy, Pachan. over Pansoi. Pachon papa Sophie. Over Panso. Pachan. Oh, mammy, we, why, mommy, and no parent, and one a deacon we. Pachon papa ne dikan we. Oh, we descend our mammy Sui. Oh, we are 3 years in it. Na mammy Sophie. We am crossing. Yeah, 5. A mamma say. Mema 4. Baba. 2 now we were bar. Pachan. Emra, oh, mammy, no papa wooyen. Say, an abrabon would see. Bacho, mamma and papa wuyen. Now, papa, a dejuma. No papa police. Fimo. Police ni. Pachan. Eno wooye. Pachan. Teachers and Nanka, ye show come back, said you about time be air and a back. To wooye and no we are suggesting. Pachan, I'm a Ah, Linda. Into ye then a boy and no tonight. Pacho, but then, but me boy no markets. We share no markets. Satan, wow, for a film. Pachan. Wow, for film, no actually ba. Pache, watch the bucket to her. Into no way, did jammy. Ni jammy. Ah, every dinner coupon. Whoa, I could lay with ye jaw ba. Pachan. Ah, what it's in. Pachan. Almost yes, Obana Bema. Or your bema. It is just a woman, no papa film, one jaw bucket one a war hen. Pachan. Now I'm in a bush ya for way. Pacho, yeah, any real no. I acquire no. Crobesso. Eastern region. Hey. Eastern Crobesso. A cropon. A cropon. Pachan. A crapem. Pachan. A cropon. Pachan. Unimo. Pachan. Unim papa buofe. Pachan. Patmos. Baby a prayer camp no unimo. Pachan. Oh. Abaya. Eti mu wi aye na mo koy na ye den. E koy no. Na busuafo ne tena ase no. Na fe do mu hu de ombeji a ombehwe na we kasa obeji na we so ase we beji na we ase we nji nti o mukase ensan blank ransa na ye metena ase no ombehwe kwan a omode ye befa so. Ena jam baaye. Ye baaye so ye tena ase sa obi ya ka hwe. Ana ya say ye betena ase ni aboye bra. Unu me ma no mo ye de adwuma. Pacho muko school. Omusu kuko school. Pachan. Yes, obi eni wa wawie school se wo ye adwuma bi. Pache dabi. Jam. Ye waja na koda. Ono so hwa akoda. Oni ni nui. Na wa hia be ma na for advantage no. So oni ne betina. E komo ya. Eno ne kotena ya. Linda na ye de. Ah, me ne kotena ya no. Me fa ne se oni bi. Ti ono so oboa na maame fufuye adwuma mu. Ah, na maame ne ye twa ba. Pachan. Na ese ni obekwa kwaye sidi. Inti no aya me kwane maame wono makosi ne niema na masiga na so niema. So da bia me kwane maame adwuma mu sa na koye. Enti na wono tenae. Pachan. Nyinsa ne ba na de anisi. Nyinsa ne ba no. Na me ka che ne se bravo. Ante ne foto no nsaka. Bravo no mo fanto so ne we bravo kro. Bravo kro no ya ono se enunti obi awo anunti wo toto ayampia e na wo ka che ne se wonyam na me ka che nsa menyam na ye ba me ka che nsa menyam no wan kan che me sa kwa ya funu ne nya ne de ya da se enti ya bai Linda na me adom ya program ya chi na chese Linda ni o London Linda ne ho afesa no Linda ti say amba cha moye oho ye nyame ya adom ema ya maami bi wa America na ye friend Irish so be adopt akurai oh ye ni age na abrampa ye busa Linda said ye no be ye no so obesu adwuma ti na esi ekope be bi obesu adwuma won kransa ye mama ask God on me ba cha nyame hira no papa oni ni kun
Omji akure fe di arishi u fresh sister ya. O fresh sister ya. Hey! Dwane ya jayen. Ena dofo kra. Ya den Linda ato adwuma mu. Na ya na nkrofo obusa. Se Linda wo wen. Se adwuma no obepon ne ho. Obehia eniema a obde bepon ne ho. Ena na advance nso aye han man no 2 years advance no time aso. Ewu. Ti mo a mo hwehwe no na mse da bi ese oba na yemom update na emwa bi aka ya de beboa no oni aninua no because edu de menya ne tie so wante afosan ho enti bibia ba ese akora no so ye hwe no se Linda no etimi gina yi a opon ne ho na ono ayi a na wakofa ne nua na chese aboa nti na de ono Linda ma se wo ho te sei Kristo adom me hoye adwuma no wahu me pachai wahu pa se agi adwuma wa betimi aye me pachai ko se obi aye flow I say nyai front yes be bode ko ase a wo betumi abode ko no ma pachai ka se friend madam pa na ebusa ne se Linda se adwuma na te sen wahu ask God beje ibj mo de friend no na ye musa ne se Linda adwuma no wahu a Linda bobo number no ma ema producer why 154 ama oh mama ask God me on the number na yenhwe aha ibj beje any Mrs. Asgod and I was wrong. Linda, mo be pon mo ho na de be niam na aya mo be hia. Ma ba che ya flowers. Ene flower pots ne niam kakla. O de be ye adwuma. Aye de be ye adwuma. Materials mo de bode ko no. E se wa utumi nya wo de. Ba chan. Ah o de be ye adwuma no. Ti materials no be hia be say. Na wa che materials ne edoso ba nya mienu kra metimi da sha ase. Na da won so adwene nya na mienu say 2 bottles. Anadi mi de okeka. Me sa ne ma na maton bi da. Material bundle sweet bia ne ye o blue ye o white. Eti dia hina pa mienu no. Eh. Wa gwanya agoni ana. Wanya menta agoni. Ma ba che da bi. Na tu na ne say. Ha? Yes say ya bi e yama no. Go find me accounts. Ti esra do for se ombe na dom. Na nke wonya ne shop na asem sa. Na ono so na brabo no. Wasi so a wo kwa no. Etu papa entitlement no Linda sela ya mfa mamo. Ma ba che da bi. Hey! Wo papa prosini ni entitlement ni owu ye no. Mo na mo nko so nkoje ya na papa nuanom no akwaji scanadi. Ma ba che ye process na no masen abo aba. E ya no masen abo aba. Mu ye process ma baba. Pachai. Eh ya bran paga na ehu o. Wo di bia titi sabo adwa ti o. No kwasem my lady. Hey! Linda se so ma me no papa wu enfie se ni. Papa we 4 years ni. Na ma me we 3 years ni. Entitlement ne mai. Mu fele form so na yakọ no yabo. Na do papa oni adwuma nim no wu ye. No we adwuma nim. Abije, wanya mama. Yo, I mean shira no pa maye. Abusuafo mo nse Sompa Nkomo get results. Ye adwuma no ye yesi asisi deku. Yeah. 1. We. Hello. Hello. Hello, Mama. Mama ask God, my hair. But I know
na mo hote say Yakopando bato me wonye na bato boko we dia ye dia aseda ene ye de ma opa be ye mre kakra ni ye de Linda bra o se wo mesua adwuma onso de wa ye ba tan to da bia e na asan a o de be no aduane nyina wa na wo san de usika kra totoma no eti wa onso wa ye wa fam de papa na ukun Erade nhyira mo na sese we pempen ba so o keka ba ni mu ano nti ese ye boaboa ye ho se be ya wo wi a won tena fie na no na gya wo na wo kire na adwuma ne adofo a mo hwe no no e wo ho a no ma bebusa na ase na me so wo mra no mu hu se wo ho na wo sua adwuma na ba bia ya duro ni se be ya ye be boa no na ono so na brabo no ensei se na Linda na adwuma sua no mu no etie Linda adwuma ye obuto kanya yafa ya no no so ahombi ya nya me ko edma o ye edma ya me ta so ni bia otimi na o yo bia adwuma no hwa na ni je ho edma ye na ni je ho no akwade bia o pese na ye edma na ni je ho da bia o kan wa ta na ni je ho ya be pa edma akoka wa de ko edma no ye na o keka o ko ni e ko da otin bi da sama na ye be nya ko da na ye be bada be obo anu ho te o ko da di atare di o ko eti mama se obi be wi adwuma se ya beginner no e de aniema na obehia ba ko niema obehia no de e dos materials leben na de mean to mo po ni na etu de anfa ni se rough estimate no beginner no se ye ne budget ama na sika sen no behia for the start no de betoto niema because so de watoto bi a che se be ya adofo e be boa no be te no ma boa wo mu ba so pe so nya niema e be mo be ya study a you nya be 30,000 10,000 30,000 ya de toto niema ni nyina ma no yo so mama only 10,000 for na flowers crowns water now per flowers e fa ya ka almost at the bottom crown 5 crown no enya na 10,000 flowers na ja ya pe bi ya pe container bi so agbama no ana de container obenya de so nya crown na wo da wo ti mo betimi na ne betimi na ne ma gudi dem so madwuma de ja ya be fa wa wasese guka mu na de wa de ko eye pa yo e say am say na advance ne so ewu anti ye prepare ne abetua dan ne ka na fe na ya hwe ho no so animu ahwe why that's your mama mama ask God nyami hira wo woni dada why that must say that's your mama yo ya mama ask God on kransa ono no kire Linda adwuma a ami adom Linda eba ehunu adwuma ya wo keka so obepon ne hu enti se abaso body ye pa esese ye bona abaso enti Linda asembe na wo ka a kire wo ma ye boa wo no enye ne temfa nkosika mu nko na ade ansa ya meka kire ma ne senya mi hira mo so ma kita mi mu fiti day 1 abesi impempen so a ye bra ba ko ye frɛ na du jamfi omunja mi chian danase dada du jamfi nyame hira nyame ya okese nyame ya opede nyina ma wo oma de wo hwe nyina wo nsaka se wo kaya afufura wo kai mi bi nyame hira wo na afei no fatu o manim se nyame adom o ba bepon ho ti se de o mdo tu adwuma nim no o sere o momoma adwuma na nye kwa o momoa wo nanso tumi start na watumi anya bi ahwe unu aketo ano why Pacho we mfiti akusie nko na asie medamase bebre sam fiti day 1 mo so masia besi pempenso yi na adru mre kakra sa me pon me ho mesra mo sem beboa me se na musikita me mu kosi abesi pempenso we no beboa me na me so me diso adhunu no abam medamase me nhira mo yo abusuafo Linda why en wo ha na ni se nguna petu a wabu ahwe no me se champon unturefo en sorry so for me dancing so for me won say ewi ase no so pese wo bua wo bia
ne se be ye eche nipa no ankasa so akoda sebe o de bia ya na woka waka ne bibi amwa wahu baabi a ya wo firi ba wo hwe na chi ene wo ye enti waye sutie e de ama ne master sandfo was master you friend no akora ya akora boni asof ma me kan sima ko be ka no ka wo be si utrase wo nso de waka kore ho asem papa na ni je adwuma no ho ene ono kura no estimate krampo no wotumi aya ya sebe enkrofo ya ba be boa no wo mu disca be wo be hu ne wo mu de beba na ne mpesa me kan se akodai wangu wani mu ase ne wangu Sompa Nkomo eni mu asenti no meda na se wa ya ade pa wa masa be obra anye kwa ne mpesa me kan se awon brase na ya wode ahya ase no won fa sa awon brase no a enko wie na wo bra ne wase ya wo pe ba bi di no asie no ne nsaka adwuma na so fa me enye nwanwa obenya bema so amena so ni mu na wata na chi amena bibia so akoso na omo ya na wo muti sei no ne e wo fam no won so ba be ntimo bro ama afufa enom ne ade entelenda erade won hira koso bro ho saa wate na asaba akonso ne se ya na yesi Kristo ntia na ewe afi wo maame no papa sama eduwachi minim sente ya me kasa ko sa de nkofo busa na se no utumi sɛ ne maame ne papa sama ne di n'akyi papa what ɛna me kan sɛ Linda de ne maame ne papa sama de ko ho anu bi aba akra we wo wen ai enti ni are ho what ni are ho wani atete eye nhira what bibia be ye what bibia be ye da chi wo ka sɛ minnie na afie nso no wo so o tronsa e de aboa obi erade won hira wate na bro ho saa wate na bema de se ne wasi a waya watu ongongo de watu omogu no de waya de pa ubi bi waka mo erade won hira so ma me dance yo na rampa go fast o my lady nyame hira wo pa my lady saa show ye hwe ya che my lady nyame hira wo se de bia wo da so de kan akra nyame nya okese maledi nya wo anke bia ba bi one nam kra wo ni kanye nke nya kra nyame hira wo ne akoma pa wo ma afoforo na ye na ne master no so ase maledi ne master na yebi nyame hira no on se obesua adwuma nka on sem bebre de nka memfa ho sa usua adwuma no wodum se wo adwuma bi ho wo hunu 2 years ni ahya obepon ho forzo obekọ anso ni nyina mu no wo gina kra ye chi na nsem a wokafa no no maledi sakra ni subanya ko be kirikire mama yi nyina yate eno kire ahobrase akra yi wo ti maame no ene ne kunu ene nkra wa adwo nyame nhira wo mu na menka kakra nkire me ofase me ofase die nyame be ye bia ye amasa bia nka hu nyame ani mo nyam se o maame no papa obi kura nka tirimu de bebre beba ama wonye wadwe se obepa bra bi kura abo enti abase no wo no so hye wo ho den na utimi gina emma wo nuanom maledi ena adwuma ye nyame na mo so ma okosua yi adwuma maledi se de asi abasika no se ne master no nyame nhira no pa waka no kure wo mu na akire wo se wunya ne ma efa ho maledi nyi obi na beka se emefa wo de oba program ni bi be hu ne ma na ade decoration no se nipa na ene behwehwe wo number ababe ama obe na adwuma ti nyame nhira master no pa so waka no kure nti Linda na serew se de wa bro ho ase free day 1 no fasako wie fasako ko wie enya afi wo be ma ho so se mapon me ho manya ne ma ba ko mienu bi nti me ame no oga dabi bro ho ase se de be nyame nhira waka fa ho ebebem na e ma meka o se si nyame ya dom na ne ma ko yi akofa unu aketewa no betena wo nchen na ososo enhira bi nyame de adom no akora no so fa hwe no wate Pacho lady nyame nhira wo soso yo abusia for Republic Academy City Montenzori ye kobi eya be fu suku a wo use British curriculum ye ko enu nti fa oba ne ko oje kodan fufuro wo mu obom road and Cran Lamte Hills Kaswa Amasaman Road 0249282329 where ye B box Ghana yenko o si wa mu Samsung phone no kwa A16 eye kama Techno Spark 40 and answer Infinix Smart 10
Kojibi. Obema plan a wodi betua. Na wanya phone. Bosome na ekopema bosome nsia. Na wodi aye. Da bia na awotwe na bosome na wodi betua. De ohia your Ghana card. Na de akọ. Unfie no odu nwotwe kopema du osia. Na ko register bi. Na fe unfie no so said ye kind no obeju 15% na we start deposit. Na wututua. So for line wo money Ghana Commercial Bank eni de enum hye. Ye nyina ye kọ. 0200242424 and afi o man hinda wodubo ache Ye kobi. at the Liberty Conference September edition no eba. Ye ko bompa ye. Pacho si we prison break. Enyansam ketwa. Oil, padlock, akwankyere and a white handkerchief. Eba so ne September bosumi de to so aduonu so Jubilee Park. Ampaye be Ano pa no nsia pepepepe. Na hyase. O se bra na obeye enhira Kingdom Herbal Center. Yenkonko gibi. Yani aye garlic capsules. Eye kama. Garlic capsules sa wonu nsuo no na wote pampa no na wompa. Capsules no wa ne gel. No wadi atu. E da wote crema so aboko. Na kutom. Wo hypertension, stroke. Ni nyina abeko. Akoma bo kinkim cholesterol. Ni nyina. Sa no na yo tititi. Eniama hye wo so ade kura wa na wura fi. Na nsen capsules no na ho aye de mu busa. Na me adom abebu so. Ebi eton eduro tu eduro bia. Kingdom Jensen Power Capsules. Where ye yire nchen. Sisi yade enso afiri. Afa tremendous capsules. Betu namunsa yade bia. Na o kai she drug lane so benya bi 0597298855 na onso akwaje odi gino se mi musa say ye odi moko eni je na shemu no waji bi dade o ye jollof kojibi enkwan papa bia pese ye nkwan pian de e gino Kojak Farmer ye ko ho sesi so se na ahye nkawe wo de kojibi ye apostle wo de fa twu se a odi je bidie e be yi wo se ase nkonko nene ama se ye fita se ne be paiti se su kirema na wonu so ye hwehwehwe pro code wo de kojibi sesi ma obi ma du fufuro bia de be so pe pro code na Kojak for de no a 0531069945 Kenjen eye nsu krojin eye akaline ye kojibi o ye yankwaje o topon eye kama o jawade efesusu na bo rewa wo de agibi na nom me pacho brema UGC tafuni ru ye ko ho tu sesi kwantam so a so amenso a abusu osofo ma me wo wo de bebre 0241449191 we Leicester Ghana amuase o amuase so ba mo anante don hwedu nu nan ya wo ho nya basa bra wa chima eye yas akukuduro pa eye yas ene benante eye yas 0501390337 Joycam Roofing Company Limited ye kwa akobo ye dan ne so menyo ho abo pete ensu atwa wie nti simesimi dan debi e pacho oye trousers obehwe oye woodworks amawo enkraka so akumasi techima ni nyina ye wo ho boga ena wa kumasi ye wo sokoban pa me ye ko ho sisi ye pro station de enum hwe frey 0540125816 grow fine ube grow fine pacho umoja aso ate eye grow fine ko kete so awona eye grow fine ani da wanum awo ntene de eye grow fine wi awo kekawo eye grow fine ayade awie na ahotowo eye grow fine oba wa wona pese opi abonten eye grow fine na so umoja aso ate a eye grow fine we de ye ne aye kokko ene ye de aye ne nom no we de eye kama dogita e ba center ye ne ye de aba usiaka no abonten no akwa gotobi 0244596532 upese usua Dutch kasa ye nkonkosua me pacha Osilen Dutch Ghana eye kama na waba A1 A2 B1 B2 omo kirade omo kirade adwada kopem ya wada anopa ewia na fe weekends ye wa Greekens ma ebura su school mu na fe nkran East Legon Obojo American House stretch no so a 0274545771 na eno so no na etumi aboa emaniema nyina ejine mu ama EPA phones and accessories ye ko ho sisi ye o se fun ho nankasa nyina o woni nyina bi o fun aseye a fabra no hwe ma o pe fun papa bi nso ato a obenya bia ma o pe se wo firi nso a on the be kire won crime circle American House ye ko ho Doom prisons man about to Jekum building num ya ni Mikado Plaza ne die nim hye ko na so koje wo de 02068917 na abrampa malady ye sole na tew malady ye kwa no no ayentete asemi ho yo asemu bi boboba wo eyi osofo maami bi ho aka ade ewo ayi
Abuya kwa. Ade na wo ka no. Epimpiri ba. Osofo maame. Ye. Papa no e wa adom na oja wo so nyame am wa adom kakra. Mo meka mo na mo nya adwuma yi. Na nye kama utwa adwuma no no. Afa de sofo maame start hye nkom ba ko mienu asika kakra e ba ne nsem. Wa muna. Oye papa e basa. Dako papa se wo kwa so dan ho ko ya sofo maame koto ho. E ma na kola wo kan ne baaburo. E bo ne dog. Upie ba e papa ni kofi wanye dede obu nti. E no se ade ana mo ye no. Me be hui. O se nti de yi. Esa gross of maame atimi anyinsen. Ene abrante no awo. Abetu ni bedi wa so dan akuro ni mama eni pattern na ase. Enei. Etie no ama so of maame no e bra no e ya fa ni tiri. Eti sei na brampa. E die na ekosu. Ye kwa akobra wo. Ene Sompa fe no. Sa so of maame atie simu bodoge dia. E wa so dem dia. Na e die biem na aka. Bibia nka biem maledi. Eti die ekosu yi. Eti nyame a ye nyina ye sum ni na omo sum no bie ana omo nyame foforo bi so a omo meka nkyere ye na de ekoso de na brampa ehu ano den a papa ne se ya fa ni tirimo maledi we be fa ni tirim eti de bi busa ne se omo a omo tene na ase no e de no omo fia omo tie die e de ade a wan suro de nyame aso dan emu akoda ba mu a o kan wo baaburo wo se ni am ikutu ho na che ne se mo adwama no mo hwere sinfifi kinkredi a mo ko hotel maledi kasa na tie mi se champion brem so mami dance so mami ya na ewiase ai ensem bi se ya na won ti ase Yesu Kristo wo se ya nsakira ya dwen wo sakira wa dwen a wa ba betre wo mu wo so di na chi wo botre ni abrabo righteousness. There is one pass say what bapen mo ya wasachra and na onu kurati asori na mo ya asori na unso bibi kura asof mame asori dan ya Yesu Kristo ye sori no onyankopon ye sum wo mo ho no mo na ko yesa de fin wo ya eno me na wo de aba wo so na ne ya me ya kura so ne say ento mo no ya wo mo di wo mo chi no wo mo ya sachra ade no mo pa hunu ana maame ne wotumi bi odi akekere wo mo ana nkonya nne bi na wo yi kire wo mo ana wo do mo fa kwa bi so mo ne bi ye ntina wo mo ntimi nkro na so ampa se mo ni mu se maame wo kunu na wo ne akwara o ka ne bible awa obetu ne din wa so dem so maame nyese bi otia me na me wo dem obi aka me bo maame ni so I'm telling you edi be tira se mo tell no ma wo me come tira wo me come bible ekura me come bo ni so se wo gu Yesu Kristo ni mo asia wo gu papa ni mo asia na so ampa so tire ko je so dem na sabio excuse me to say jampo ase enwai so from me excuse me to say na ajimifo atia so dem wo no no mo etie na mo hwe say be ye de wonu se ni kuni won na ye sofo won kire na ma asem na kola o kan babu etumi ni na da no abeto di na mo tene na ase so from me adan ya wo se mo se ba no ye be bo so die gu asore no ye be gu asore no asore se ye wu na am wo na baba e de ba sem we are soft man me won no duane be bonya me be tua ne ka se papa na e fa ni tirimo mi se champo eti ko mo de ne ba no me ka bo me ye did not man onu medical bodam ansaba around the aba omo ko pe ayaresa man wa she obenyi na ka tua maami e efe ye se maami na ko nsu pa ade na ku adom ebi ate aka me ye kura nsu nyam be tua wo ka wama obi ba ekwa kobodam won so nsa na onye wo ye ne wo ye ne na pa se abrampa me to sabi wo yire agapade a wo da ho na boy na be kona wa fitsire sorry then wa fitsire na akola keto ka babro esen so no wo him ebu atopa man de ani brebe ba o for the dog Mr. Champo awi wo ya de se wo ye di hu sa ai ka wo be twatwa ne sika yo to ne se ko se pa e su wo mo de tu e de ba se Mr. Champo no we do be de nya ho ka me nya ho de so fra me eni na man me no mu bi no so fra me ya o so fra me ya asem we many kwatete nyambe chiuka IBJ eledi ya rawo samu maledi asempa esrew
malady a man of country dog in Ankasano a dear ne womb my lady mentias you says so for my mea o kuno na nyamenam no soama adumi bi atia babe kan wo na wo ye nyame dwuma ntre na watimi ama abrantia okenka wo babro abo doggy sano a efa sofo ni tiri malady etumi ne na wo asa wo de akwada na ba sori fie ho abetu ne din malady ene doggy na akwa ne bo no na no hye papa na malady time akọ ne ba na me wo nchen in fact me tie enkomo no na me sia fem enkomo no ba ye no a abrampa me tie no na me hu adwiri me then I ask myself say enti nyame dwuma na bi mu ye enti na me busa se nyame fufuro bi a wo mo kan kire ye malady say no nyame de ye suro niam say de ye suro dem che na mo ye boni say ya asori fie ho no a mo no ye nyame dwuma no e ho na mo san bodogi no niam say de ye suro malady say no awie bre na aba no na tro na nkasa ka se bre ne bekwa wie ya ye watro difo bi a ombeba wiase malady ena sofo bi kasa de se de nyame tumi na om de operate no me sunsum no ya me dia me bofo na me hwan na de sa nyama we na ekoso ena ya na ya me ya malady sankrofo itimi operate gina ya mu bi ekogu o monas nanka malady we ya ye kan wo de opam ye mfa sof maame no din tu dwasesia na so man ye won members bi mu won ye ba be kokola some ye matwofo some ye de on ye ba be kon and wodwene ho a won tiase enti say enipa ma ye ni na ho so hono enya de bia obi ye say nyamdwuma bia na ye nyamdwuma malady say adwaman yi asori fie na ekoso de a ye nsafo man malady ye be dai enti asori we ni ye betimi aka boni anim ho Debbie. Eti sa sorry we ye betimi tete you to say mo adwaman e de na ekoso wo wi asese say me ka say ko ble we Sompa fi malady so for mama ye bon dog aso dem na you fudi ono wo fa obi wo kwan ho ani e say de say ne na holiday teacher ti ye ne ewu malady asam ne critical to the extent say afa sofo ni tirim no ya yale o ya de abusue pa ya de hwama no so hono ehu ma seme se wo yo ba na wo kan ma ni ma bitimi malady ano odene na wo de obe sempo no obe twempena kora wo kuna tia wo de nka fasie ne kakra koda o kan mo baburu emrem wa ba hwe yie o malady ene ma ekoso dodo ene ma ekoso malady nyame hira wo na abrampa malady nyame hira wo pa na onye okese malady hwe on da bia meka o meka o kan se ka so se wo munie mo ye no malady anya o sofu mami mua odifo se malady wo be kona ne cross so da ne kom no ba be na de cross malady obdi tuom kom ba na de cross malady de busa ba bia ya adresse nko yi bibia obdi tuom kom malady odifo sei na wotia so dem malady eye mususem enti hwe ya ne pesi ye bisa se enti wei ene nyamsom na malady hwe wo de yenyi se abosonsam no to nyame nka no kura bi nche nipa malady hwe se konfo na ye sa nkwase asem we wa na so ne yeso a kabusu no beku no kuno ko beku na to atwene se nkwase asem no wadie no na ma mi kwase asem a wote agu akwa die yi malady we nipa da so de ti aso da nim nu na ye me nwan nipa da so de ti aso da nim etene na ase obi papa bodam obi papa ewu munim sa ba mu we kan ne baburu eye working kai bible ei malady die na ebe wiase malady die na ebe wiase na woti aso dem dogi na ya bow odifo ba malady aba mama nyame suma ya ten malady we your ba o we o your ba he cross the daddy kom malady he cross the daddy kom ye kan no mu ekeken sembi na ma miti ebu akwa hwesem fun ani semu na wodie na di proso tenenase si ye sum nyame malady awieye brani na aduro no hemu nwane anyimo krankwa wo kosa so ni bi ya wunim se na koso aso dem bia ja sore no papa na ibana de omu se agiso okoja malady okoja ya samra e wo sa adwini ni mu da ho no be kanya nsasem e wo mu kire yai avi se niam koso malady etan na aniwu ema kristosom
ekobesi ya malady enkate bone ba ko pe na bese enkate ni nyina ye tretiri mu a ni ye kafra sofo nyina hwede ma mi eye obi tinchen ya malady on kan se na ntira sofo enne nipa ni bia omudie sofo no esem hunu se ya bi no mo ye na malady sofo ma mi wo ye odifo wo de ka wo be nyame pa o wo ti nyame ni ye de ye ntehwe wo na wo ti no aka kire ye nyame na se ma de okinka yo bible e mo dogi wa so dem malady o mo dogi e wa so dem na wo kunu aje wo kurasi ho abetre ha bodogi malady nyame betua ne ka wo atimi abodogi na afimu a e de anyema wo malady nyame betua ne ka malady he papa no o modam obetre se na sense of mami we Abraham pese ya fa ni tirimo enyo malady ebekọ ne kowia of mami we he o mo dresi ani malady he o mo dresi ani Abraham pe die malady mami ka tire wo mu etinam ka tire wo mu se malady he ye ne nananum benante ewu esa fu senti ene ne nananum na ekoba no wa dia dia boni mu ka sok na krozo daso dane no fontem sem hunu ne sem fu sa ano mudie malady he sama me nyambe tuanaka asoma Abraham pakola ketu otumi akowale maame no ano oden etu onu oni abusua malady he me he abrate kro no onye bayifu a ho no one maame no makoji bibi no kre so onye bayifu a one maame no makoji bibi malady me si airtime ani wu ema kristosom ewo se we mu se bi ene mperifo tu omu nan edisi so malady asafo no register de ya register me di natum ya wo ya sorry wo kumase malady se na beba dia ewiase na se ya wie o na se di fo ba na yei na ni asoma so malady enya dai asoma enya dai brother Philip and sister Mercy na wusu di sebabi na din 0555 malady na din 054 enya me koso malady etan o malady enya me koso na etan enya me koso no etan brother Philip and sister Mercy no mu je babi na safu se ye we se di foba babi na cross da no funtem me se na Abraham pa malady enne jollof pa wanya jollof bi me ba fa akwesa pon ayama ye oni kache di ya ye special food wa ma dina kache oso be san ko bi see enne jollof am of akwesa pon ayama ye West 5 na Abraham pa jollof when your friend is said jollof enya gudie enya die wisi afamu yes one sanka aduane po de wo no aduane dodo aye se ne de na kaka fam ne wadi aduane na edo so ne mom na ede eye kama wo fa kwa sapon na malady wo waka se ede no ene nkradoko wo waka se ede nkradoko bi ekoso ho wudi bi bai malady wo waka se ede na ede o me si na jollof a me wo fa kwa sapon aye ne ne de ebi ma wi enam asihye mu nyanam ketwa na me kadoko debre ka tie di kenke no ka tire wona so wonwinam o wona so wonwinam ye ne de special man okay yan kwa ma no so hello Hello. 192 Hello. Hey, as you come there be my now. I say empty. Hello. Osofo ma medi fuba ayoku boni say. Hello. Hello. Good afternoon, Pacho Entio. Hello. Hello, my lady. Yeah, Joe. Kwajo ya wa? Na bedu mami. Yo, wabedu, be ma bedu. Yo, ewie mami me minchia wone wabedu afo ne wahwafo ne wati afo inara. Yo. Na edikan Sompa Nkomo na membo woni wadwuma afo ni na abaso. Aye beba me wafa se
Linda Ketua Linda. And one modi abwa no ma. Ni trim ke bibi ke ni yanko pon boss ni asa te timi yanko de yene de no trim. Then ya mekani te yanko pon on hira woni wa bedwafo. On yam kase on tre mo shim. On tamu se adumu enkwa adumu enam nsa so ena ababa we. Yanko pon na adumu asiti wa kweto tie aduma. O be pon no yenti yanko pon on hira mo ti makra mo baba. Bye kwadwo ye ho a. Baby, why not you? Hello. 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 Ejampa chodi enti o. Me dey call me to first. Somba. Yo, kaka me tumi aka ne se. O se kana nko na obi shasi aboda mo kukura Bible. Kana nko. O bodama book of kokofa Bible. Nti yebe woni se asofo be dey alone kasa no adwunu hawa na so no na kofa no be under normal circumstances no adena wo ye na nkasa nye enso aso dem na wo ye no. Secondly, thirdly no nipa na oya ma no siri obi a ono no kankan nyesem manko fu nya bi ana da bia ichiri nye free no opesi wa wa se ne se futu ne ba no so ti asiu nti anu odin papa na papa no nwe ho maame a ene no akopiezu e bondo ebia ne agba no kati ni elephant ni na se fo kura da nti nyame nka na ho na ba so ayo so bi ati yo edas hello Emma do ya bra pacho enti o money do mo ya ba e ko ke kan se e bo wa ba so do mo ya ba ma me no makata na nim ne tam kata na nim ya shamo awo da bi enu de anya ono a o cross no kakenti ne yede ne beto so na oni pa kro no chenenko se de wu kan ya obi hu a obeka se ono ade ya asema bre cross no na no de kire keke nye ono yo hello pacho enti o ye bo ahafu kenya se yo Matthew 24 3 Ofina oti enwo people no to the for ba nchen e fon baby be kan se ka kire ye tam so be ye ho na gin ne be ye ba ni wi ase wi e no tantre no Yesu bo ase on se mo he na wanada no ni pa be breed mi gin be ba be kan se ni Kristo no be se la ka se be breed en tantre no ma na ka sana na gin ya se no se o nam kwan pan so e be ye din se de be sa how do you teach the woman? How do you teach him? How do you teach Hello. Hello. 1 and 2. Hello. Yeah, in your birthday, no why? And your sister, a queer Patricia. O yini fan club Amsterdam ono no ye penia oda no akweje wa Patricia enne wodi na woda Sompa Nkomo show nyina dedicated the amano say na wodi na woda Awurade nyini fra dumu fani nkwa adum ye do no bebre fan club fo nyina so say omodo na kuma e mo wa woda pa o ya mesre twama me wai eno ano no yo yapon esoso Sompa Nkomo ebola Liberty Hour in conjunction with Food for Thought and Omayini Ministries what the Liberty Conference September edition Abraham I where it was a prison break and the fear no baby Jumadi nyina baso September bosume ni de toso aduonu enso September 27th anopano sia pepe Kumasi Jubilee Park e ho na nyame manyina ehia na Liberty Conference September dia no what dia hyehyɛ so was this oboniford what mpuchire mu Awurade befa Omayini ya wadubuachi
Radia Kuaso. Na prison no baby. Ama wado. Where oil and padlock direction. Any white handkerchief. Shane so say communion wine. Ensio. Any niema de bia mu shira so ne die. Obeshira so ama modada. Na emo ma kwankyira na nkasa die. Eye oil, padlock, and white handkerchief. And as a face towel. O mine ya wadubuachi. O nyame akoa. O frefre Liberty Conference. Adisi nyina. Any foot for thought for nyina. Adunto for ni Minister Efe Grace. Minister Kwame Jedu. Minister Sete Champo. One man bet so chum. Liberty Conference. O nyankron ponchre ampo. O sansa krokotia ko adu. Yesu Kristo papa muku a papa muku nam ekombron enkruma kese yani yamu madros obesia na wona duafie no epebi. Oh glory, hallelujah. Ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwala mo ba. Oh ko se ene me dia semesio kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters. No mo benefit me benefit why oso ko to de abrewa this man abrente me shuve wonante kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules na nya hoden abre bia. Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules assemble anye ho edeben we hu ama wani agise senior na me wife complain won paso no Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua nimu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence, I got Yes. We got Yes protection, I got Yes extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yes protection. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E moye titiriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi adwadie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P. Wack e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Are you clapping? Are you giving God the glory? Debian sorry and now tie mu bobna and pintem kwase. One one you would dig down on one way jaho and never say, oh, one kuku drew.
wonnim sɛ asma yɛka no ɛnyɛ honhom asɛm na mmom ɛyɛ yɛn a wɔnum ne wɔsen ho asɛm ne yɛka. She was saying fa Pepsodent charcoal etwi wɔsen na yiyi nkanka wani nafri wɔnum ne wɔsen. Obi ntia mo amen pa. Ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe. Eyi osia se kawankawa na ma osin ye fita. FDA agi edwade nkratwe atum. Only we define every day. For everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. Only we define every day. 21st clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves ne wo to ase na fa wo siremu, na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao